Erokamano Caroline kawadhi nyime ni johala e chiro magikomba bore Nairobi okwedo okang' ma sirikal dwa kawo mar keto kiewo mar mita 50 kowuok e geng aora kata aora ma Nairobi. Kagiwacho ni onge chenro maler mar keto kiewo makamano kendo mano biro kelo kethruok mag mwandu maggi. Magitimore kata obedo ni sirikal to oramo ni johala ma uso machiegni kod aora ma Nairobi nyaka dar kendo nyaka bed mita 50 kowuok e aora ma Nairobi kaka yor geng'o masiche mikelo kod pi oula ka aora Nairobi opong'. Joyce Oduor ni kod ler. E chiro magikomba bore Nairobi, kata obedo ni johala oyawo ohala maggi kendo dhi mbele kod tijgi mapile ka pile, gin kod kihondko nyaka ne sirikal yang' ni idwa dar johala mauso machiegni kod geng aora ma Nairobi kendo tero gi mita 50 kowuok e geng aora no. E kinde romo mane johala go bago e chirono kawuono kotelnegi kod jakom mar chirono Teresa Wairi Munjenga gichwalo ng'ur margi e wi golo gi mita 50 kowuok e geng aora ma Nairobi ma ok mita 30. Issue ya Nairobi River iko na commission wale wanafaa kusafisha, na sisi hatuna shida na kauli yao ya kusafisha mto na kutengeneza mto, lakini issue inakuja wakati wamesema from 30 meter wanataka kuchukua 50 meter. Sisi hatujakubaliana na wao wachukue 50 meter kwa sababu hatujaelewa hiyo 20 meter wanataka kufanya nini nayo. Johala go wacho ni nyaka ne sirikal gol chik makamano pok gidhi mbele kod ohala margi e yo makare nikech gikia chieng' ma sirikal biro darogi. Tumeadhirika sana kama wafanyabiashara kwa sababu sasa hakuna mtu ananunua mzigo kwa sababu hajui atafukuzwa siku gani na anytime anaweza akatolewa. Kwa hivyo sisi kama wafanyabiashara tunataka kusema tunapinga vikali kauli ya kusema wanachukua 50 meter. Kuom mano, johala go dwaro ni obag romo mar kawo pachgi kapok ochak chenro mar daro gi mita 50 kowuok e geng aora ma Nairobi. Kwa hivyo tunataka ikiwa kuna jambo inatoka kwa serikali ikuje ipitie kwa kamati ya soko kama Charity amesema, tuhusishwe na kila mtu ajue. Kama vile serikali ilivyosema na haswa tukasikia sauti ya rais wetu President Ruto alisema wanataka kuchukua buffer zone ya 30 meter ambayo sisi kama wafanyabiashara tutakaa chini na River Commission tujadiliane watachukua mita ngapi kwa hizo 30. Kwa hivyo shida inaingia hapa wakati wanasema watachukua mita 50. Komachielo, johala matiyo e chope manitiere machiegni kod archives bore Nairobi obedo gi buoko kinyi makawuono e seche mane gichopo e tich to giyudo ka omuk cho. Leo nilikuwa nakuja kazi as usual, then nikikuja kazi napata like kumekuwa demolished. Na najiuliza mbona kumekuwa demolished? Like seriously nasikia ati hii demolition ilifanyika around 3 am. Who does that like seriously? Alafu we had not been given any notice. Johalago koro ywak ni muko chopego biro kelo negi achiedhnade maduong' nikech kanyo ema gisebedo ka giyudo yuto margi mapile ka pile kuom higni mathoth. Tumekuwa affected sana na kutoka 2018 ini kazi imekuwa imeempower my youth sana sana wa mama. Alafu kando yake tuko mpaka na shoe shiners. Ni kitu inasaidia watu sana na tuko mpaka na court order. Hicho kusema ukweli inategemewa na zaidi ya 1000 people. Yes. Kumaanisha 1000 na maanisha mimi nina watoto 4. Wengine wako na watoto. Hao watoto wanatutegemea sisi wazazi. It is terrible, court order haifuatwi. Sasa hatuchui tuanzie wapi? Sisi tuko na familia na tuko na jamii. Tunauliza ya kwamba maana kwamba tutapeleka watoto wetu wapi na tutalea watoto wetu aje. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Bod matayo yiero mar ODM